And now offer me called Valentine. Major, so happy Val's Day to you all. Aha Djka Nyan support channel. But more than so be subscribe to channel no. Now friends so what press notification button no for more videos. Me dini Djka. Abusia yenim komo kakra. Ni nyina ne se eye prophet Opambour, prophet 1. O se eniyema bi wo ho a ekwa enkoyie. O so onim de ntie wo se nananom di asem wie. Na afi nananom abosom ne timi kase da bi asem na edi na hemfie no. Yen samfam ko Manhyia fikesiem. Na yen kodi ni yi ansa na edi aba. O se e basa na chese pepepe yobi ama baby. O se e basa na chese asem no kure bi anya den ama baby. Na oni mama menka o. Ni nyina eye ensema ekoso between chairman Wontumi ene nana akokoso hina. Manhyia fikesiem tena ase edi asem no. Wa bra na otumfo atia ne na achi na ekoba ase. Sabredi chairman Wontumi vindicated because ensema nana ne beto no so nyina ne kire se wanka ne sa. Chairman se wan kire se ono ane kingdom na emum na a political kingdom enho asem ena no woka. So nim se duabo bi pie. Duabo de pie me ko pie wa Antoa. Ne no ena Antoa so kire mu se asem na edi no Manhyia no ankoyi eno nti ebeya enko mo nsamfa asem ne mra Manhyia ni edi asem ni yie ansana omabosomfo no etimi ada ne dua no eno ena prophet 1 ete ya wone na sofo nketua wo mo se da bi se sa na koba ye dia e de na chese no kura bi o ba bi a ada di o Manhyia fikesiem eno nti e wo se de nana no mo ka no ye ne saa pepepe no wanhwe yi a na dua no na akwa akonya baako yenko na yenko tie nsema prophet 1 kai sabi lawyer na ono se himfo e wa santememu agye ne gas aden bia no oyɛ masem o man frɛ ni bi o so mo fra kyerɛ ohene kro agye wo ga a wonti enipa no twitwiri fam sa ana himfo no so mo di asɛm wa himfie a o mo yɛ so be di asɛm bi amana fi ye ne die ni buo mamo ye tamachi kwan bia so ye be so bi di atemen de ebe ye fam nti so bi di asantemen twitwiri fam ana asɛm bi pa fa santemen ho a se ne fata na sabe yana ya taachire ne yanya nimonyam ebasa ne yanim aguase yentimi nka bi na asem na nkoye na Antoa nyama comfort mu ko na bosom no uti sikadwa kofi wontimi nka no grai adwa na tomutimi munka sema ne nsi na comfort na ebekasa asem na anjitie koka ne ye na ase ai asante man nyina nimase edukwase kase pa prophet enti prophet eti ewura hwe no nka won asem yesre utumi se sikapot kofi bua hedan afu ne buafu ede na wo ka bia oluma enti na nanom buafu omo buafu pa wo se sabi omo ka asem biti a sika gigi a gigi na akire ene sabi ade amfam ye hu so bia disika asem na na emfam odi amfa sika asem asem na na ye ka wo asem sika asem bia mamu ha sika kamu sika asem sa wo yo hene na wo gi sika won chan na asem gigi sika won chan ya eye mo amasema na odi o gi sika bia ni so nokura na de nso ni bekun tina besema ka sika asem ha obi aba sika wa asem bia ho bia no sa nokura bia nso ni bekun no o ka asem nya ne gi sika Sebi asanteman ye ni maguase obia no kasetia obia no social media no baba ba ko de yesi ni prophet atemni die pa odi won atem wodi dia info mu tena si di asem no nyasam keto ana ohene na nkata nso a wota asanteman yachi e di asem no ba bonten a challenge yese da bi efu ewura tuanim twitwiri fom no ono so yese o man na so adanse ni bia nkasa na sa adanse ni ankasa ye di asem wie ye di asem wie adanse ni nkasa ya ye de na ye di asem enu tu na nsuo ni se wo mo nsambra bi no wodane dua na nya ye edaso ja ba bi agina wai se waka me kan wai se maka wai se min kan empanifo ehimfo mo tena ti di asem ni ma ti be hu mu no kra eno ani se ye nkokọ dane dua
na dia wo dane duane dia ne kura ne wo gina so dia dane duane dia pata nsuo no na nan mo san kabuti bi wie na mo dia koto na nim se ni tino yesra wadaro ma ba dia to di yahu de mfonso ni na hede efri no enkwamu hia wadaro badana ebu ayai ana meboa mo na mo nsuo no enu tina se dia asem yewura ni mu di asem a dia tino asem di asem ni ewie pe yo se yakoda ne dua obi ade no bodan dua no abra no krenya mpie ye die na okonfo ni gina so ade adani ade asra na nanam aboso ade no wo gina so safo say ya tue na atias utu na atias am so awawie abesa ya dai wo peja wona ya asane besa ya dai apie dua bo ene da asem enipa ni se wa modua na nanan so so bo no dua e wo funso MPP penny baako and the friend no and omode ne toso to omode ne toso no phone no se na duabone ye den of course yeah so mo gina phone say den ya baako ka ho a conference call sani panankasa me say ya no krese na na ya friend say chama Wontumi amodua eni kwase na na kokudi ade to no so so obodua nesa ensuo no hwama ebetimi de wawuo aba nesa na sa yewura Wontumi so bodua de a enfonso woni pagina ho abufuo timi de se bebreba no kure dua no me yedai me boy na no madaroma mo fanchem so for some de na some simple prophet wajatu so bodua odi for pato de wajatu na odi for pato asem na di duabone ba ayem ana pato hone de obi anyi ntumbo ho na sa asam no edi duabone aba eno nso no krampia ye dani duabone nye yem so akoka papa eni grade ti bibi de akoka papa de grade ne ba ye ne sa bibi no ene ye firi onansa akoka papa. Yes, did you understand? Yes, prophet. It is something in hand. Yewura akwa kasa meti ma kire ma bi tesa Satam we say ye I was say bi abokan ya wabunku to dia pache. Simple. Na sa asotwe bi on yewura no de be ma wono mo de ama mo de be chaunt abokoko so a no de abokoko. Na man kan ya. Na chesa sam da so ye dey ejina ba bi ejina. Did you understand? Yes, sir, prophet. It already akwa. Sanete. No prayer. Sa no wasate. Yes. No kura. Ena sesa bibia. Prophet Opambour ono and I can seven said yes say and na kwan so pepepe e de ato o che nananom se yesre nananom yebumu efrititi nyina sebe mampanyimfo nya media man so na eyemo a enanam chichiri kuri eno nti sa asem bi ba eya amoma pepepe yo embra na niema nyina so intimi enkoye abusua midi ene Djka na momra meka o ene some ashme vans that are FFF ni nyina ne say you pay money transfer you can send over $100 to your family and friends in Ghana and they will receive free airtime. The patron you pay money transfer say as part of this Valentine's Day celebration just say ye chawade we send you over $100 and the mabusuafo mu fia me patron your mom free airtime e ma woni adofo de kasa free Vals Day achade a you pay for your day echo enunti download the application we can download ya you pay or download ya me patcho send this kana you see me promo code ni Djka enu now you see a obenya ska kakra na the account de ho afi de send ya koma ne Ghana nso ye ntene kapre you pay money transfer amansan boafo adofo aha ena me de mo besi na nsem ntante menka mo fa nche me sanse me ho enhya dam famisa we kura me ho enhya dan tome na me hu mache ti ena le wo se me ba na me ne mbebo nkomo me da se makra bye bye.